Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Visit Khubor TVS Maulai, Upper Shillong and Maublay for assured-free gifts. Get free helmet, smartwatch and 5 years warranty for free on purchase. Get this at an unbeatable down payment of just rupees 25,000. Ronin, built to conquer. Pinang pek kepada CCTV, ni pinang sebagai pihak Khubor hakimat berhak bersedang ni pahaswa syagi Khubor nak Kylleng kibenta jangka Jylla. Deki sepangut kit jangka seng hitu kiltur show office rekam jangka Meghalaya State Pollution Control Board ban penpau ya ka jing persya ka jangki halor ka public hearing kabaka ni ka office kala pelong haka khat pratrik Risaw arata apusau haka snong ba ya jer East Jante district. Haka no opai singi jangka singi hat majai ka arpo artrik Risaw arata apusau. Hakapor kumba saudu na uwe rongba uberang tiit chur na basa chur hayaudo ula kelon kensan hamadan bat tip briushu. Kumta kinong yaw kala pentip syaki bullets iem jangka hima meliem bat hadin kata la pentip marmar syaka 108 bala penkit no yu usha civil hospital Shillong. Kita na pedang kibadan hayau kiba itu yaw ni orang ba bat kilaya tu bau dei besyong basa hasau mer shiteng apa Shillong. Haduk mentah 4 tip yang kekerteng jong uni orang ba dan mentah orang don ha civil hospital Shillong. Kahima nong klaw ya kabala seng house nem 6,000 sanspa arpusau. Menbau syak jersiem ula long usiem ubeningkong kan saraki ya kajingdam kaba sanspa snem kum kajing pelong ya kahima deki praling do bagi khat saw right. But ya kahima nong klaw la jutip ru kum kahima khat saw pra. Kajingwan poi jogisim Amber Falcon na Siberia syakshong tersu kashnong kabadan Pyrthei district tang syusdang ka ayam telang kalawan ra ru ya kajingkerku ya kinong ram nama nadu usnam araza khatway bakini kijait sim kilawan poi de kilak teli syuaban sedang ka ayam telang ukbaru usaisob ha hakatheb Pyrthei. Ya kini lai thu daw chairman jongka Eastern Pyrthei Tourism Environment Development uba alos nongpo haka jengakran bekila Pyrthei Khubor haka arpo artrik Risaw arta apusau. Daka bapentip baka Eastern Pyrthei Tourism Environment Development. Harengkat kajengan trelang bat ka Terso Valley Wildlife Protection Society kin sepelong ya ka Amber Falcon Festival ka balai singi kaban sedang naduk ka nyauterik bat pengkut haka kendai terik unai wing arta apusau. Hamadan shnong umroi. Hadin ka jing kendo bet khot jongka seng hitu kumju ru ikir khot jongka Meghalaya Indigenous Women's Council member secretary jongka Meghalaya State Pollution Control Board u Dr. G.H. Sharmang uloong baka kamram jongka Meghalaya State Pollution kariban pe tang ha stage ma pelong ya ka public hearing but kamdan ya ka jingkit clear AA ya ka baja shabar jongka stage. Halo ka jingdawa ban pelong da ka wei pat ka public hearing uloong ba ka bor kamshong haka MSPCB re ladak yo hukum kim dan jing AAA ban le arsin laisien ru ya ka hearing. Kaseng Neutral Integrated Territory Organization ni ka hitu kala ai por shitayo ya ka Meghalaya State Pollution Control Board bakan pelong biang ya ka public hearing na ka bantaban ai jaka ya ka mega top sem bakan seng ya ka karkhana daw bilat hakashnong wa ejer East Jante district. Kahito harangkat kaseng Meghalaya Indigenous Women's Council kala ai da kajing tho show member secretary jongka MSPCB bakin up shitayo ya kajubab jong u president jongka hito uba don bok khar uloong balada kimyo ya kajubab kataban pelong biang ya ka public hearing kahito kat pelong da kajing ki bat hadin kan mudoi ru shaka Meghalaya High Court. Ka President jongka seng Meghalaya Indigenous Women's Council kong bai diagree sekhar kala kendo baki brio ki ba khanglanti yaki hakapor baki mud ban led shaka public hearing ka bala long hakashnong wa ejer East Jante district kide ki guns lani kita ki brio ki bala shathi da ka pisang kani ka seng harangkan ka jing sendrop lang bat ka seng hito kilatur sha office jong Meghalaya State Pollution Control Board man penpau ya ka jing persya ka jongki ya ka public hearing ka bala long haka khatpratrik Risaw arsa apusau bat kila dawaru badim pelong da ka wei pat ka hearing. Mentapat ne pash Khubor na Kylleng kibenta jong kari. Kalami ka jingan ya ka baklut ba ha ka jingalang jong a Joint Parliamentary Committee ka banyakran halor ka waf amendment bill arta apusau. Ha ka jingalang UMP jong ka Trinamool Congress ukalian Banerjee ula kurai ya ka klat di kabala bu na ka benta ki khot jong ka committee. Kani ka jing kura klat jong UMP ka TMC ka dei hadin ba UMP ka BJP u Abhijit Gango Padhyay aila di uman kren.
Ubana Jylla mensau ila di ndai ula shim ya kekelat kabalapat bat ula kawang ya uchaman jangka komiti ujak dambi kapal. Ndai hakani kepola pensengian aswa ya kejingalang. Usembut Menteri Ramba jangka Tamil Nadu Udhaya Nidhi Stalin ula kentu ikinong Tamil baki dei benjer kerteng yaki khun ki jongki ta kerteng Tamil paka. Ulong bakadi kadai kemat kabadan kam kenang menyelek persya ya kejing temu man pendrong jubor ya keketin hakatan chati jangka India. Ulong bagi dan ruki beriu ki bertemu ban penkelano ya kerteng jangka Tamil Nadu shikiwei kerteng. Ke Ministry of Road Transport and Highways kalau menjur ban shna Sanpau Teli ki National Highway Hamanipur. Apun benaya kini hadian ba Menteri Kesorkar India Nitin Gadkari uloong badan kam manra ya karoi kapar hakatan chati lam ni. Ke Presiden Jongkari ke Draupadi Murmu kelasan ya ke Kusnam National Water Award. Syakilai prangut kinong jam ya ke balapia haki kendai teli ki benta bakentum ya ke Best State, Best District, ke Best Village Panchayat, Best Urban Local Body, Best Water User Association dan ke Best Civil Society. Kari khusnam kadai kepala jit ya kitu ki basngot hu ya ke jingkodor jongko bat ki banang mentengka ya ke harengkat ke jinglek khu ya subah. Faizal Khan uba na Madhya Pradesh ulalit chathanat ban salute ya ke lama India bat ban perta Bharat Mata ki je hadu arpoi sien. Wahaban le akum ni na marbaka High Court kala hukum ba udai ban le akum ta hadian bola syakem na kada ko jingkran ben ya la ka jongkari. La pelat jamin yu hadian bala hukum ba udai ban le RCN Shibnai ha police station ban salute ban perta arpoi sien. Mentapan nyapash Khubor na kalengki benta jongka Pyrthei. Ke India kalapha ya ke kenhun beningkong jongka jingarap syakari Palestine ding ba ka United Nations Relief and Works Agency. Kajing penpoi ka kentup ya lai pautan kidawai bat ki marbam kum kidawai ki bakongsan ki tiar poit ki tiar sumar beniat bat ki biskin. Uran hir jaswal ubari unong akitin jongka MEA ulai sam hakarinsan social media X bahkan ni kajing Arab ke beningkong ke de shibenta jongka jingkershan ke barang ya beteng jongka India ya ke Palestine. Kajing hir thmaling sun jongka Israel Hajan ke Rafiq Hariri University Hospital haki benta chathi jongka Beirut kala penyap sangut ki beriu ki bekentup ya wei kena bat alkunya wat ki wei pat kala mensau la ong katnat ke koi kia jongka Lebanon. Uluang ubadai urkot bakongsan jongka Seng Communist jongka Vietnam ula syakjit kumu presiden berthmai jongka Vietnam. Kini ke election kala long ha ka darbar ka bapra jongka yeng darbar thauan ka bakhatsan ha ka ba South Spa South Phongut ki deputy kila thap vote ben kershan ya uluang. Ka samoi trekam jong u kumu presiden kan kut house nam 8,000 riu. Shipongwat ki beriu kila yap ha ka jing thambor jong shipai rapid support forces ha ki nong ba bat kishnong hapdeng jong Sudan. Ha ka singi ublai bas kinengkong kila no janjawid kila herthma ya ka Jylla gezira daka batmu yikishnong tambul rufa bat kishnong mamarjan. Laong papalat shipongwat ki beriu kila yap bat bun ki wei pat ki blam saw. Haka singi ublai ki shipai Sudan SAF kila yok ban kurup ya ka tambul hadin ba unong yalam jongka RSF u abu kekel ula pendam no yaladi. Hendai ki RSF kila herthma persya harufa kabala pelong ya ki shipai SAF ban kenran dia no. Ka RSF kam shimlakran AA halop ni ki jingsha thambor. Ka jingale haprengka SAF bat ka RSF kala pelong ya palat arpusau hajar praspa sanpawut ki beriu ban yap nadu benai yayong arhajar arpulai. Menteri Ramba aduk keri India Narendra Modi lapoi hanang ba kazan jong ke Russia bani shimbenta ha ka jingalang ka bakhan riu jong ka BRICS. Ya Modi la khot sngobha do Presiden ke Russia Vladimir Putin. Ha ka ni jingalang Modi unya kenduk kerpang ru iki babun kinong yalam nakiri ke Pyrthei ki bala syak khot sngobha banya donlang ha ka jingalang jong ka BRICS. Presiden berim jong ka Peru Alejandro Toledo unsha set patok arpos nam kenti hadian baulala badan keti hakikam bamsap hakapor bodang long presiden kata nadu usnam arhajar iwei hadu usnam arhajar riu. Toledo ladan mentahnya prasnam karta. Lakeno baula bampisa naga company ke bana Brazil bana ke bentaban i contract banshna ya ka Interoceanic Highway ke bapenyaso ya ka Peru pat ke Brazil. Dikitu kilang Khubor hakimat kimat mentang sengi. Kublai.